Ebusia de adruso no Afisem. Ye ni apomudi hu nkomo tel me da se. So aka me ho abepem sabre. Ye chese odoye. Yenso ye do. We love you guys so much. Na enkomo e ba bedi ne me ne Dr. Panyi na atena se. Odo de kofa Alhaji Vision Herbal Clinic ebebo ade. Enti sabre de doc atena se ye ni nkomo. Obase ye hu se ya no hye ne ma bebre. De ya bobo, de ye sam, de ye kokko, de ye duaba na ya wai. Tia manya da aje wa cheche de ye mo doc. Kwa ba? Ya ina. Nenso ye da foforo. Sanity. Haboko de. O Nyankopon gusu sira. E da yero Nyankopon si. Nyankopon gusu. Ne ye ni nkomo. He ne ye sha ase afiri. Ene be sha ase afiri ha. De di nkan na. Ai. E bia na obi ntimi din da ntima me mo me din ansa. Medin awbo am gise traditional Dr. Alhaji Ahama Idris. Enwa no. Na opanyi kwanche for me na da Alhaji Vision Herbal Clinic no. Every ya na manfo buta say Joy FM ni Adom FM. Omo nyina wodan ba kom. Enti babi a ofri babi a sa onya bedru Joy FM na Adom FM a. Busa say Opa Alhaji Vision ana free number no ye beba be de ye beba be faw. Ni a show kama na babi a wo ko bi anso no wa den wanya kwan yakọ. Nipa cho bia na no pay obi ntie mi da no obi so atie mi da no bia na no pay obi hwe mi babi a wiase fa na babi a wo hwe mi bia. E bia na wo de hye no eye problem. Ade wa kire wo hu obi so hwa eben na wo hu obi ani sie ni sisi obi hwa de ne de na ase asa anwea na de aguso obi so hwa na ni timi ye ko obi so de na oposasa ese glokoma na abaso ete na abaso se kawa kuma fato yem Alhaji Vision ka chem na no pai wodi ni die mu ni ahobrase mu ka chem na no pai se twedi ampo Nyankopon da roma odi na me na nanom so be won haban enubra enusini eno obenom kwa operation bia semnim yadura obenom na fa veins num na yi ebo eteni glokoma ni nyoma basa bia eden aba wani so akofa hawa brewa enne no obi nti Alhaji Vision nka enti odi ka ko na ni ba operation akaba ko Alhaji se bra na me fa bidro nya den emmo ho ban mo yes what in tem kran kwa ni kan ko yo sa operation no nyoma bebre ya na me ka che se BBC sa na mo mfre Alhaji Vision ansa na mo bra Alhaji Vision na Alhaji Vision hwem operation sem bia nim yaduro na obenom kwa bebre so operation na bebre so ayo operation na ma ne o ma den o maka dem Alhaji Vision benya operation biem me pa choma mi tie mi papa bi tie mi na no pai e bia wo sciatica problem obi ho awoda no obesorisi a yedin ma no ne nsano ne ne nano eye ne titriti enti ama se be obi timi nante na wagya ne mpaboa kra den e wo ho Alhaji se kan wakoma to yem no sadro we ekita mi inshallah sadro we se wono mo a me se sa nyoma na e hawo no e bia diabetes na akofa ba na se diabetes so na akofa ba kan wakoma fato yem me o diabetes no eye haban enubra enusini eno ye makoma akọ 5 e na me dia ye obi si Alhaji manum diabetes no 10 to 20 years ni entimi nko obi si manum BP do 10 to 20 years entimi nko na me ka chonse wa dro bi ho a o no mama na so yare na no bet enye den entu asie na we ya bibidro kan a obenum obi be bakra no odimi so wo sugar ibi na ma check we se na wo high na me de na to dro so abi wiase na aba form kama wo check ni nyina ye Herbal hospital but Herbal clinic mo ya sani mo ni nyina sanity BP say mini abema bi tie bi na no pai wanom BP no ya masese ne be manya adwuma e na wotimi no BP no na be wiase na ma eye problem ama tani ne oma ba wani so Alhaji se kan wakoma to yem eno me BP no eno so yen haban enubra enusini ende ma fa nya de ama habi eno na obenom kwa anopa ne anwumre inshallah Nyankopon ya adoma BP na beba from kra na ho ato obi tie mi na no pai e bia o stomach problem yen fa osanto nchen ne fa typhoid so ye de ento nchen eno inshallah 2 weeks o ho be de ebeto wo typhoid ne osa no obi ehwa ne yem hwe no eka no wa bre wa labs just ka onhu ade kra hye ne yem obi kra ka chem sa Alhaji Vision yesi ato wo bi na agum yem so maka che se ka wakoma ye de efa to yem hesa due ekuta me ka che se yefunu yare bi da wosu bi adansidie ne ekoso fi UK ekoso fi Belgium Amsterdam Holland USA any France any Italy mo ne Spain mo de ehode Alhaji Vision din ko a enti na no pe emfa ho ne ba bi a wo a wo timba che me de number yi to dwahwe number no ma me 0242 812 426 0242 812 426 and 0502 187 178 but your father number no frame I was screen anim so fa no frame me but we so bia na no pay menua ba bi tie me oni atenka enti amase say na waresem cry den eye basa na be ma no ntimi mo adwuma yie otu na mo Alhaji Vision Herbal Clinic oba ne ene otimi bo adwuma ma ne hoto no enso okoso akohye mu akohye so matenka article ena me ko adwuma ba ma break kan wakoma fato yem sa dro we say we de be fra pure honey say what afra feelings ne ebe ba kama no anya ofa hodie obi so tie me na no pay na wo de na no idin to ne be ma hia na nsuo na samba enti o ware ye be 10 to 20 years ni awoni to me ye den emma na me ka che say ebitimi kwa busua bi ko ware se be ni agina wo Alhaji se kan wakoma fato yem eno ba Alhaji de wura mpai
bom na ma hwe ba bia saa hawo ne free na ma wo nduru a wo benom na why den na se wo hwe honam ani de no honhom nyina me san hwe ka ani ni wi ho bibia me pa shon be ma bi tie mi na no pa ni be ma na ye kojo to and then 25 to 30 years this year no maduru ansa na ani obada enti eku ye memma enti obehia bema bi abrante kama de bema nya djuma kama to ye hwe saade ye ekuta me maka chew se men nante nkodum no bone bia kama fato ye we eyen haban enubra enusini any side effect obetim dia wi atadwen obetim dia guku bensium no wide na wanom obetim so dia guku kom no wadi na bema ne begina so kama bema de maka chew se otimi bo djuma man nya 21 times ansa na man na de and the yes 21 times ansa na wide ma ware no yes me ba se tie na ware hwan ba na ta de me ba se we se kuta mi makadika ka cho se awo problem kama fato yem awo wo de ware awo ne ntumi ma alaji se kama dika ka cho se ba bi efiri bia no alaji vision ba kan ga me ye de oba ne be ma bia kama je won tumi ngo no onto na mo no emra e bi obi so tie mi na no pai maka cho se koko ye yareboni ani hu hawa ye kan efan ye koko sisiare ye kan efan ye koko koko aje obi constipation abe na otwini wodidi nom enso wontumi nye de enja ne nan nti amani padua no mu hyehye no ha no etete no alaji se kan wakoma fato yem koko no dia aja wo eye problem koko no dia sabe ewo wotima wo kasa na enka wom de ewo wosisi mu asabe wosisi wa lapse just unhu de crash wosisi nom enti no bi ewo wiase bia wanom bi se wanom painkiller won't be na alaji se kan wakoma to yem na private na sabe wo kwa wogya wo na emoja wo no e de netimi kun be ma no e betima siwa wo ho kwan e de betimi so agya wo severe waist pain bia wo be ko entimi nko alaji se mi okoko ndro eyen haban enubra enusini e makoma ko 7 ana makabu amede ay empire boy den e wo so enti to na mo ne ba large vision back and enebeko e bia na no pa wutemi stroke account audition ato ho obi a stroke no bo no bia ni to na mo kakra ene nante ne kasema ba dia ma no large vision ka chem se stroke no se sunsumu na se hona mania inshallah to na mo ne fa ne bra mini aba bi so tie bi na no pa or menstrual problem the message na entumi maye ebeba so 2-3 days na twa eba so ebetum enti ade na jam fibroid no wo hobo so widie mu ye den ehihye obetumi ja severe headache obeko entumi nko wo hobo so afi no wafu start ye kese afi be ma na woni ne tena na ba mu ye den start bu because wafu ye den ye kese kama kuma fato yem alaji vision say me menstrual pains in row den ewo ho obi e hwa ne de na ebeba na ye ne ya na obi so hwa ne de na emakra obi so de na batum na 2-3 days na den na twa kama na mo bebu abe 2 months 3 months na ma yes also afi no ba be imprensa sanity na alaji ka chem na no pa se menye fibroid operation menye koko operation na menye hernia operation fibroid akwese dua ye twa so dua no wutwa so ne hine ne twi nsio ma dua no fefe e be dua foforo sana fibroid tie obi a why fibroid operation bia no first one e be dua se second one ye say ye na wo de eti bebrebe e de omuntumi wo afri fibroid alaji se kan wakoma to yem obi si alaji ye de yabusiam de se ato fibroid na e de amaye enti ye de yentumi wo ye de kwa ware na ye basa kan wakoma fato yem alaji se me de ram paibo no ma de na mahwe ti ba bia sa haw ni fira abeto so e yesunsumo na se honamani no inshallah so obo alaji vision ba clinic location ne kokomremre Adom TV dankase echi eti na no pa bia wo TV wo kumase oboase takwa bogoso mankasim sunyane side ho na wo tamale boko e da bia wutie mi na no pa ya kan wakoma to yem ni nyina so obefa bus no wo de ofa bus na be si so wonya si VIP station ho a frɛ number na me disu jana na screen na ni fa number no me manager atuka abefa de show wie so be kwa siw a make sure say why den wakodu adro no san so first time no de also odi kan ba e be check o nyoma bi na yehwe se kwan ne wana wontimi o be send adro na den e de amaw na wonya ofa hodie ye da se pa se woni ye edi nkomabusu na se Alhaji ne number no na egu screen so no obetumi afa na wafre na baby awo bia no ma direction na waba penifo do mo twetwe nkomo yi omufi Alhaji Vision Herbal clinic doctor Alhaji Idris Mohammed na wode ne nsempa atone ho no strictly herbal bibidro nko a nua bena nua hini dua han ahaban ya Ghana die yae na ye de ye ntimema no a mo de na ye mre na ntimi nsore nya hwe no da ache mu sei no ha oba doctor hodoma be ya ma kama na agina so na watimi ajiwudin ebuso ye agina so na afei ya dan ye ho aba on ye ba ye be correspondent won kwanhia bi asi ayesi afi ya si de ekoso potem awodo ye ni nyina be so mo e wa Afisem so nko ba bia me be sisia